Yes, kanonye mbifurize umugoroba mwiza, umugoroba umugisha, kuri utwo mu masaha ya nimugoroba, umugoroba umugisha, kuri utwo mu masaha ya mu gitondo, umugoroba umugisha, kuri utwo mu masaha ku gicamunsi, biraza guterwa n'uko ingengabihe yawe ihagaze. Mu gihugu cy'u Burundi ivumbi ryatumutse, ibintu byakomeye SNDD FDD ibyo byamaze kuba agatereranzamba kandi nabanzamba byakweme mu mujyi wa Uvira. Aba bataramu barajya he? Ku cyitwa rwose Red Tabara nacyo cyamaze kuba rwose kivuga yuko kigiye gusubira iwabo ku buryo bwiza. Ngira ngo muri ano masaha yo kugiyo nimugoroba twaje twinjiye mu makuru arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Uraza kumenya byinshi bigiye bitandukanye by'amakuru akomeje kugenda atugeraho mu buryo mwese cyangwa ubundi. Twirukanse cyane ariko nyamuneka mbere yo kugira ngo ibintu tubyinjiremo, munyemere mbanze nisubiza abantu badukurikira cyane bari mu gihugu cy'u Burundi, baba bari muri Coline Mujejuru, baba bari muri Coline Mulangala, baba bari muri Coline ya Kinazi, baba bari muri Coline ya Tongo, baba bari mu Bujumbura mu gisagara cya Bujumbura, baba bari Cibitoke, baba bari ahitwa Gitega ndetse na za Bubanza. Tubaye ikaze moto umuriro watse muri ano masaha ya nimugoroba. Ngira ngo tugiye kuba tuvuga byinshi cyane bigiye bitandukanye, by'umwihariko muri rusange tugiye gusimbukira ahitwa mu mujyi wa Uvira. Abakomando b'icyitwa intare za Sarambwe bagize gutya rwose bagera ku 1500, ubwo ni bato zigera kuri ebyiri barawinjira. Uwitwa Neva mu gihugu cy'u Burundi, SNDD FDD yahagurutse, ibintu byakomeye ati badeploying kugira ngo uyu mujyi wa Uvira utaza gufatwa. Ariko ibingibi byananiranye kuko abo bari koherezamo bose bari kwinjiramo abahungu bameze gutya, bahita ibintu babirangiza. Ubwo rero amakuru amaze kwakira nuko ubu tuvugana isaha yariyo byose uyu mujyi wa Uvira waza kubatombe, kandi mu gihe waza kuba wayetombe Red Tabara yamaze guhita isaba icyitwa amayira. Yasabye amayira avuga ati mu gihe umujyi wa Uvira waza kubatombe natwe muze kuduha akayira twinjira mu gihugu iwacu cy'u Burundi tubereka ibyo twikorera. Ibi byamaze kuba bijya hanze. Ngira ngo ino nkuru ni imwe mu nkuru tutari bugarukeho, tugiye kuvaho ikarangira ahasigaye tukinjira mu makuru nyirizina mu gihugu cy'u Burundi, imyiteguro uko ihagaze ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Ni ukuvuga ngo rero uyu mujyi Uvira bamaze kuvugisha SNDD FDD mu kanya gato gashize, bamaze gukora inama y'igitaraganya, ikaba ari inama idasanzwe yitabiriwe n'abitwa ba Generali Prime Niyongabo. Iyi nama ku murongo wa telefoni hariho Etat Major y'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikaba ari inama rero ibaye yari irimo abitwa ba Rebellion Ndikuriyo, yari irimo abitwa bari Tadije Muviga Sana. Aba ni bamwe mu bantu bakomeye mu gihugu cy'u Burundi. Ni inama yitabiriwe n'uwitwa General Neva ku murongo wa telefoni ndetse na Etat Major y'igihugu cya RDC. Bakaba baganiraga ku buryo bwose ushobora gukoreshwa uyu mujyi wa Uvira ntuze gufatwa. Ubu tuvugana i Burundi ku kibuga cy'indege hamaze guhagurutwa indege zo mu bwoko bwa drone cyitwa Rukobuta, barimo barazishyushya. Ibintu byakomeye ariko ya zantare zakomeje kuba zantare, ibintu byakaze. Aha rero amakuru mfite atari ivumbi nuko byibura guhera mu gitondo urugamba rwabaye imbere nge kugera n'aya masaha Abarundi bagera kuri 300 byibura abo bose bamaze kubura. Iyo mvuze ngo bamaze kubura ubwo muhita mubyumva. Amabunda bafashe ibitwaro, ibaze ko barimo barafata n'ibibunda biremereye bya BM21 ndetse na BM12, nyamara muri mu mujyi bajyaga bagira gutya bakabihungisha. Reka ninjire mu makuru nyirizina mu gihugu cy'u Burundi. Yes, nizo ingingo z'ingenzi. Ubwo iyo yari nka update ndabasha kuko yanjyaga ahantu nashaka kubanza kwicishamo yiruka. No kuvuga ngo mu gihugu cy'u Burundi tugiye kugaruka by'umwihariko ku masirikare bagera ku 6,000. ubu tuvugana mu kanya gato baraza kuba basesekaye muri RDC. Turaza kugaruka by'umwihariko ku makuru yemeza ko by'umwihariko abanyapolitiki bagiye batandukanye nibo bamaze guhaguruka bakavuga ko mu gihe haza kubaho icyitwa ama operation ndetse nabo bashobora kuza kwitambika bakagira gutya bakabafasha Red Tabara ikaba yakinjira mu gihugu cy'u Burundi. Ubwo iramutse yinjiyemo tayari yabafasha guhangana n'ubutegetsi buriho, ariko ibi bigakorwa mu buryo bw'ibanga. Ese mwaba muzi inama imaze iminsi ikoro hagati y'uwitwa Gervas Ndako bucyo bakunze gutazana kugarika n'abagabo barimo ba Agathon Rwasa?
turaza gusimbukira Bujumbura turebe ukuntu situation ihagaze, umutekano wazambye hahandi umutekano uzamba, bakavuga bati umutekano wazambye ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Amakuru namaze kwakira atayivumi nuko hateretere kobutera ebyiri, izo kobutera zikaba ari zimwe mu ziza gushobora kuba zazamuka mu kirere kugira ngo zirebe hamwe umutekano mu gihugu cy'u Burundi. Ziraza gukora mu mujyi wa Bujumbura, zirakora Gitega ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Ubwo bishatse kuvuga yuko nabo batizera umutekano wabo isaha ku isaha bashobora kuza kurangizwa, bashobora kuza kurangizwa. Kandi Burundi bitegure ibi bintu bisubiyemo inshuro zingahe. Yes, no kuvuga rero ibintu byakaze, ariko kandi rwose nyamuneka byamaze kuba bifata indi ntera mu buryo navuga ko budasanzwe. Ariko kandi ibi nubwo turi bubyinjiremo indani rwagati tukabirambura, muraza kunyemera tugaruke n'ahitwa mu Kirundo hamaze iminsi hagaragara abasirikare baje neza nko kwambara imyenda isa nk'iya polisi, ariko iyo myenda ikaba ishaje. Aba bafite imbunda. Abaturage ba hano mu Kirundo bari mu baravuga batese aba basirikare noneho barimo baraza by'umwihariko hano ko tutabazi, ko tutabamenyereye ibyabo bimeze bite, ese ntabwo bashaka ko turasa marokete byose nyine banyuma baribaza byinshi. Gusa turaje tubasobanurira ibyabo basirikare. Turaza kugaruka by'umwihariko yitwa Gasongo wa Ruyigi. Izi ni inkambi, hari ibice bifite inkambi za Banyamulenge. Ibi bice rwose ubu tuvugana Abanyamulenge benshi mbabwira ntibari guhatirwa kujya mu gisirikare mu bipinga. Abanyamulenge benshi ari n'abatangiye gutoroka bakigira mu gihugu cya Tanzania nyuma yuko bari bamaze igihe. Ariko nabyo turaje tubyinjiremo. Turaza kugaruka kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, tugere tubapudetinga 5 kuri 5. Muraza kunyemerera dusimbukire ahitwa muri Mbandaka turebere hamwe iby'abasirikare bagiye kwinjira. Turaza gusimbukira ahitwa Cibitoke Kibira, imyiteguro rukokoma, imyiteguro karundura, imyiteguro y'akasamutwe n'Imana mwe, kugira ngo igihugu cy'u Burundi kitaza kuba gihemukirwa. Ariko iki gihugu wabanza akagisengera wabanza nkawumiriza nkagisengera ko ibintu byagikomeranye. Kezi nama za CNDD FDD irimo irakora nta kintu na kimwe biri bishobora kuza guhagarika. Ubu nabanza rwose nkagikubitira ariko mu gitondo muze kunyibutsa ndaza banza nyikubitira isengesho rwose kugira ngo ibintu rwose Imana ikirinde, kuko ni igihugu dukunda. Uwitwa General Neva avuga ko ari Edeni iramutse ihuye n'ikibazo gikomeye byaba ari ibibazo. Ubwo rero rwose nyamuneka ibi bintu birumvikana yuko ari bimwe mu bintu by'umwihariko bikomeje kugenda biba ibindi, ariko kandi rwose binafata n'indi ntera. Reka aya makuru rero tuyinjiyemo mu buryo navuga ko burambuye, noneho tubabwire byinshi cyane amatwi yanyu atigeze yumva. Icyo usabwa nta kindi, kora subscribe hano kuri TV Duniani Kote kugira ngo amakuru agisohoka ako kanya tube mu ba mbere bakugezaho ayo makuru. Yasikurukanse cyane rero sindi butinde, reka ibi bintu duhite tubyinjiramo by'umwihariko muri rusange. Tuyinjire mu cyitwa imiripuko, twinjire mu cyitwa amakuru. Duhere gato ku kijyanye n'ibi bikorwa bikomeje kugenda biba hano mu bice bya Mbandaka. Ubu tuvuga n'ibihumbi 600 birimo birategurwa. Ubwo birumvikana 600 ku bantu bafite igisirikare cy'ikinyamwuga, biba ari batayo 6. Ubwo rero barimo barategurwa. Gahunda no kuza kwinjira isa n'ubundi hariya ku mupaka wa Uvira. Aha rero ikiri bugarukweho nta kindi ni ukurebera hamwe uburyo umutekano hano ushobora kuza gukazwa, ndetse izina zasambwe zigasubizwa inyuma zitari zajya icyo zikora. Ikindi kandi gikomeje kugenda kigaragara nuko abangaba harimo abatojwe artillery, harimo abakoresha imbunda z'amoko agiye atandukanye, ku buryo isaha ku isaha n'ubundi aho bari bugere ibyatsi biri bugombe. Birumvikana yuko rero nabo bagiye guhangana bafite imbaraga, kuko nk'ubu mwabantu b'Imana mwe buriya batayo y'izasarambwe, batayo ubwo ni batayo ebyiri iyo zinjiye mu mujyi mujye mumenya ati, ngira ngo mwarabyumvishije hariya aeroport, mwarabyumvishije hano muri za Mogoma, abahungu bagucurangira amashenegandi, bagucurangira za PKM, barasa
amaransi roketi, ibintu bikomeye. Ubwo rero rwose nyamuneka mwitegure rwose iyo binjiye mu mujyi hagurya uko byagenda kose, ubwo baba bamaze kurya ikintu bita amavubi. Amavubi umuntu yazi azi ukuntu iyo rikuriye bigenda. Ubwo rero umuntu yari yaramutse akuriye byakikuba inshuro ebyiri, arakuriye naryo ubwo riramwa. Ubwo rero rwose mwitegure yuko urugamba rushobora kuza gufata inama igiye gukorwa. Ni inama yiga ku bintu bitatu. Uvira nakiri ubu tuvuga niri kuba live. Uvira ntago iri bufatwa. Umuntu wemeza ko Uvira atari bufatwa ashyiremo hano agatiba, kubera abarundi barimo baratanga umusaga kuri uno mujyi, kuko ni ingaruka zikomeye kuri CNDD FDD, zikaba ingaruka zikomeye ku matora ateganyijwe mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka wa 2027. Niyo nahita nigenda nkava muri studio muzimye kamera, kuko ibyo mabwiye birahagije. Ibyo rekana ko dukomeze kuko ndangize n'ubundi gutangira ibintu nurangiza ntabwo biba ari sawa. Gusa ibyo mbabwiye ubwo na internet iramutse gushiranye nta kibazo cyaba gihari. Nukuvuga ngo rero uretse kuba izi nama zikomeje gukorwa arayivi gato cyane twigarukiye mu mujyi wa Bujumbura indani rwagati, naho umutekano ntabwo uri seriye, umutekano ukomeje kugenda uhagaragara. Uko bwije nuko bukeye ndababwira nti umutekano wo mu mujyi wa Bujumbura ukomeje kuzamba. Ibyo ndabihuza n'ibyo ndimo ndumva by'abasirikare bambaye imyenda ijya gusa nk'iya polisi y'igihugu cy'u Burundi ariko yashaje. Muze kutwandikira muri comment mutubwire muti abasirikare b'u Burundi cyangwa polisi y'u Burundi igira uniform ijya gusa nk'iya polisi ariko yashaje. Ibyo ni bimwe mu bintu navuga yuko igihugu cy'u Burundi kirimo kiragenda cinjirwa gake gake, ahubwo bishobora guturika muri za Uvira tukuma indani mu gihugu rwagati biraturitse. Ubwo se Tabara muzi ko iyo itari maso. Ariko mwabantu b'Imana mwe buriya rero hari ibintu mutazi, mwebwe. Nukuvuga ngo ubu tuvugana abo bantu bamaze kuzenguka bimwe mu bice bigiye bitandukanye. Maze iminsi mbabwira ni abanyamurenge bari mu nkambi ya za Ruyigi ndetse na za Gasorwa bahakubisa cyitwa amabariyeri. Bamwe bari gukuhukana bakajyana mu gisirikare mu buryo batabishaka, abandi bakahungira muri Tanzania mu rwego kugira ngo batajya mu gisirikare cy'u Burundi nabo bakajya kwimbonera kuri. Ubwo rero abangaba bari gufatisha ni ikosi ry'amezi 3 ntabwo uri kurirenza. Ndikoze ry'amezi 3 amakombi turi kuba wakoresha tirari ukajya kuri BM ukaba warasa. Abasi babandi barasave gerema, abandi babandi barasave gerema akabageze gutya, yenda tuvugiye nimba ari urugero, yenda arashe nkariya ahubwo rigahita rimuca ku mutwe akirasira inyuma akarasa abagenzi. Nyamuneka ibintu bigiye kuba muri no minsi mu biterorisha amaboko yombi, kuko ibintu birakomeye. Hari abana hariya rwose bamaze gukora mu mbarutso batoroshye, kandi amakuru mfite atari ivumbi. Red Tabara izamabanga menshi y'igisoda cy'i Burundi. Impamvu izamabanga menshi nuko ngo hari abasirikare benshi binjiye muri LDC baje kurwanya za Sarambwe, barangiza bamwe muri bo bakazijoyininga abandi bakigira muri za Red Tabara. Ni bya bintu mbabwira ati General Neva ufata umuntu udashaka kujya mu gisirikare ukamujyanamo, icyo gihe hari jyageramo akaguhinduka akaba yanakugambanira. Niyo mpamvu twumva ubugambanyi by'umwihariko indani ku mirongo y'imbere ku rugamba, ukajya kumva ngo batayo nkuko twabonye bato ya 9 atafoka irasirwa hitwa ku muremure yose igashira. Colonel Aaron Ndayishimiye wari uyiyoboye niyo waje gutanga amakuru i Burundi. Ibyo rero nibyo bigiye kujya bikubaho bisa, kuko amakuru menshi n'ubundi ahabwa n'abasoda, ariko kandi umuntu ugwa amakuru birumvikana yuko atayishimiye igisirikare. Amakuru dufite atari ivumini menshi cyane arebana n'umutekano, politique na diplomasi. Nk'ubu munyemere mabwire yuko ahitwa Gitega ubu noneho hagiye no naho gukora drone zavuye muri Tanzania zigiye kujya zifashishwa mu masaha nimugoroba zikora amapatrouille.
ibyo byose ni umutekano muke uba urimo urarangwa cyangwa se ukomeje kugenda ugaragara mu gihugu. Ni umutekano muke uba urimo ukomeje kugenda ugaragara mu gihugu. Reka ibi tunabireke ngira ngo ibyo mwumvishe mwabyumvishe. By'umwihariko dusoreza ahangaha tubibutsa yuko ugomba gukora subscribe kugira ngo ujye ubona amakuru atari yawe umugagi cyangwa se umuranzi. Asigaye dukomeze twibanire 5 kuri 5. Reka tubashimire rero, ni Moses wanyu nk'ibisanzwe. Murakoze cyane.